Poštovanje. Dobar dan i dobrodošli na jedno predavanje koje se tiče čula, sluha i zdravstvenih efekata koji izaziva buka. Moje ime je Milorad Španović, radim kao docent na katedri medicine rada pri Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i kao specijalista medicine rada u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad. Šta je to buka? Buka predstavlja po definiciji svaki neželjeni zvuk. Ostavljenoj osobi koja je izložena određenom zvučnom događaju da odluči da li je nešto buka ili ne, bez obzira da li je ona poreklom ili iz radne ili životne sredine, da li je glasna ili tiha. Na ovom slajdu možemo da vidimo anatomiju uha. Uho se sastoji od spoljašnje, ušne školjke, spoljašnjeg ušnog kanala, zatim dolazimo do srednjeg uha, gde praktično granicu predstavlja bubna opna, čekić, nakovanje i uzengije kočice srednjeg uha. Pritom srednje uho povezuje sa ždrelom Eustahijeva tuba koja ima vrlo bitnu ulogu da bi izjednačila pritisak u srednjem uhu sa pritiskom spoljašnje sredine. Vibracije se prenose preko foramena ovale, odnosno ovalnog otvora na kohleu u kojoj je smešten Kortijev organ koji je zadužen za čulo sluha. Pored toga, u unutrašnjem uhu smešteni su i polukružni kanalići koji imaju ulogu u održavanju ravnoteže. Postoje 3 načina prenošenja zvuka: aerotimpanalni, kranijalni i kraniotimpanalni. Vazdušni, koštani i mešoviti put. Aerotimpanalni put predstavlja fiziološki, najprilagođeniji put jer je kompletan slušni aparat čovjeka prilagođen ovom načinu slušanja. Na ovaj način zvuk dolazi do bubne opne i preko sistema srednjeg uha biva pojačan, odnosno amplificiran i upućen u unutrašnje uho. Do slušnih ćelija izaziva njihovu depolarizaciju, odnosno mehaničke talase pretvaraju u električni impuls. Kranijalni put predstavlja širenje zvuka preko kostiju lobanje, pri čemu se direktno stimuliše unutrašnje uho. Zaobilazeći srednje uho, na ovaj način zvuk se ne pojačava, pa je raspon čujnosti sužen. Kraniotimpanalni mešoviti koštano-vazdušni put je kombinacija prethodna 2, pri čemu jedan deo vibracija dolazi do srednjeg uha, a preko njega i do unutrašnjeg uha. Bubna opna, granica između spoljašnjeg i srednjeg uha, ima zadatak da sa što manje gubitaka primi zvuk iz vazdušne sredine i prenese ih na čvrste strukture srednjeg uha, odnosno slušne kočice. Ona je najosjetljivija na zvučne talase u frekvenciji između 2 do 4000 Hz. Iznad i ispod ovog područja osjetljivost naglo opada, a to je usko povezano sa upravo zonom govora, odnosno frekvence govora. Bubna opna vibrira zajedno sa slušnim košicama kod dejstva zvuka do 2500 Hz. Iznad toga vibrira samostalno. Prva slušna košica je čekić, spojena sa sredinom bubne opne, pa se sa njom zajedno pokreće usled zvučnih oscilacija u slušnom kanalu. Uzengija je povezana sa ovalnim prozorom što omogućava prenos energije do unutrašnjeg uha. Oscilacije čekiće prenosi se na drugu kočicu nakovanj koja je povezana sa trećom slušnom kočicom uzengijom. Dakle, čekić, nakovanj, uzengija, ovalni otvor, bubna opna. Spojevi slušnih kočica formiraju 2 poluge koje rade u tandemu. Prvi relativno čvršći sistem čine maleus i incus, to jest čekić i nakovanj. Njihov spoj djeluje jedinstveno, ali kod velikih zvučnih pritisaka dolazi do blagih kretanja među njima što je u stvari jedan od zaštitnih elemenata slušnog aparata. Sistem ove 2 košice je suspendovan tankim ligamentom za zidovima kauma, odnosno za koštane zidove unutar srednjeg uha. Ovi ligamenti svojim rastegljivošću sprečavaju suviše velike pokrete i rezonanciju košica. One vrše brzo prigušavanje vibracije kako bi se čisti zvuci mogli dalje prenositi. Drugi sistem čini stapes, čija je bazalna ploča prstenastim ligamentom spojena sa ovalnim prozorom. Stapes ili ti uzengije ovdje. Na ovoj animaciji možete vidjeti kako sve to funkcioniše. Dakle, zvučni talasi mehanički bivaju prikupljeni uz pomoć uz pomoć ušne školjke. Ušnom školjkom bivaju u vidu levka distribuirani u spoljašnji ušni kanal gdje dolaze do bubne opne. Bubna opna vibrira i pokreće sve 3 kočice da bi se na kraju na foramen ovale to prenelo na endolimfu, odnosno tečnost u unutrašnjem uhu. Zvučne vibracije se sistemom srednjeg uha prenose preko bazalne pločice, stapesa i ovalnog prozora na perilimf unutrašnjeg uha formirajući putujući talas.
Unutrašnje uho čini kohlea, kohlea je u stvari puž, koštani puž sa viđenjem 2,5 puta. Međutim, organ koji je smješten u njemu i koji je odgovoran za čulo sluha zove se kortioni organ. Kortioni organ je smješten u skali mediji, iznad je skala vestibuli i skala timpani je ispod nje. Kortijev organ registruje prenošenje vibracije u zavisnosti na kom delu je bazilarne membrane, dolazi u stvari do najvećeg oscilovanja, to jest dolazi do rezonancije. Širina bazilarne membrane je uža pri bazi, također varira u svojoj debljini, gdje je deblja pri bazi, a pri kraju mnogo tanja. Također, dužina bazilarnih vlakana su kraće pri bazi, kao što vidite, a kako se ide u stvari ka kraju bazilarne membrane, te dlačice postaju sve duže. Kada Kortijev organ uz pomoć svojih ćelija registruje mehanički talas i taj mehanički talas pretvori u električni impuls, on se dalje iz kohle, odnosno iz Kortijevog organa, kreće kohlea vestibularnim živcem. Dolazi do moždanog stabla, to jest kohlearnih jedara, da bi zatim iz produžene moždine došao do mezencefalona, odnosno srednjeg mozga, i zatim uz pomoć vlakana koje se kreću kroz srednji mozak bio distribuiran do kore velikog mozga. U kori velikog mozga razlikujemo područje primarnih slušnih centara po Brodmanu 41 i 42 i dva polja govora, polja 44 i 45 Brokino polje, dakle koje je smješteno ispred girusa temporalisa, a u samom girusu temporalisu smješteni su Wernikovo polje govora polje 22. U samom također vrhu girusa temporalisa primarni slušni centri. Na ovom slajdu možete vidjeti, to jest na ovoj animaciji, kako sve to funkcioniše kada se međusobno poveže u jednom shematskom prikazu. Utjecaj buke se manifestuje na slušni aparat, ali i na druge delove organizma, tako da razlikujemo auditivne i ekstraauditivne efekte. Auditivni efekti zavise uglavnom od fizičkih karakteristika zvuka, ali i nekih individualnih karakteristika izloženog organizma. Na ostali deo organizma kako će buka delovati zavisi od stava osobe prema zvučnom događaju kome je izložena. Ako osoba, na primjer, iz bilo kog razloga ima negativan stav prema zvučnom događaju kome je izložena, tada će taj zvučni događaj nezavisno od njenih fizičkih karakteristika biti okarakterisan kao neprijatan, smetajući i ostavljajući posljedicu po zdravlje. Ova činjenica je sadržana i vidljiva i u zakonskoj regulativi, odgovarajućim zakonima, pravilnicima, uredbama koje regulišu oblast u radnoj, ali i životnoj sredini. U njima je jasno navedeno šta se smatra bukom, uvažavajući obe komponente utjecaja na organizam. Pa tako postoji pravilnik o preventivnim mjerama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci, dakle za radnu sredinu, odnosno uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metode za ocjenjivanje indikatora buke, uznemiravanje i štetnih efekata buke u životnoj sredini. Životna sredina utiče minimalno praktično na sluh, odnosno veoma je retko da intenzitet zvuka, to jest definisanog sada kao buka, prelazi 60, 70, 75 decibela. I to u izrazito bučnijem okruženju. Radna sredina je već druga priča. Auditivni efekti buke u vidu snižavanja slušne osjetljivosti različitog stepena najčešće se ispoljavaju kod profesionalno izloženih osoba i to oštećenja receptora za zvuk u kohleji i pušu unutrašnjeg uha. Postoji i indirektan utjecaj, dakle preko spazma grča arterije auditive interne koja je vrlo osjetljiva, dakle fragilna krhka, osjetljiva i brzo reaguje na visoke intenzitete buke, to je zvuka. I smanjenim dotokom krvi umanjuje ishranu tog dela uha i na taj način dovodi do njenog oštećenja. Individualne karakteristike izloženih ljudi također imaju vrlo važan utjecaj na posljedice koje ostavlja buka. Tako da također i godine starosti, prisustvo drugih štetnosti, tipa pušenja, alkoholizam, upotreba ototoksičnih lijekova, odnosno materija, prethodne bolesti uha ukoliko je osoba ih imala, stanje vaskularnog sistema cijelog tela, pa i vaskularizacija unutrašnjeg uha, stanje neurovegetativnog sistema i kažemo druge neke štetne materije.
Auditivni efekti ogledaju se u oštećenju slušne osjetljivosti manje ili većeg stepena. Pritom oni mogu biti akutni i hronični. Akutni efekt ili akutna akustična trauma je kratkotrajno prolazno sniženje slušne osjetljivosti različitog stepena ispaljenosti ili prolazni gubitak sluha. Posljedice kratkotrajnog izlaganja veoma visokim nivoima zvučnog pritiska, kao što su pucanj, eksplozija i sl. Nešto slično doživljavate ukoliko izađete u diskoteku, budete izloženi visokim intenzitetima zvuka, muzike koja se pušta preko zvučnika, pa to je ono, možemo reći, prijatno zujanje u ušima posle noćnog izlaska koje se čuje, koje ujutru nećemo čuti. Međutim, hronični efekat ili hronična akustična trauma se javlja u slučaju dužeg vremenskog izlaganja relativno niskim nivoima zvučnog pritiska. I za razliku od akutne akustične traume, obavezno zahvata oba uha simetrično ili gotovo simetrično. Postoji možda par zanimanja gdje bismo posmatrali u stvari samo oštećenje, to je profesionalno oštećenje uha sa jedne strane, na primjer kod violinista ili vojnika. Na ovom slajdu prikazani su audiogrami. Imamo jedan normalnog sluha i jedan oštećenog sluha. Dakle, intenziteti zvuka na svim frekvencijama od 258.000 Hz na kojima se u stvari meri audiogram, kod normalnog sluha dakle variraju od 5 do 20 decibela, što u potpunosti odgovara normalnom sluhu. Kod oštećenog sluha vidimo da ova kriva ima veliki pad na 4000 Hz. Na 4000 Hz obično dolazi do oštećenja što se tiče radne sredine i to oštećenje vremenom širi se na gornje i na donje frekvencije, pri tome ta pukotina, tako da kažem, ili taj pad se sve više produbljuje, dakle, što se tiče decibela, a širi se na više i niže frekvencije što se tiče same frekvencije. Zašto je oštećenje na 4000 Hz? Objašnjava se mehaničkim oštećenjem upravo tog dela Cortievog organa koje je neposredno ispod foramena ovale najviše izložen mehaničkim udarima. Zatim, zato što možda arterija auditiva interna najmanje vaskularizuje, odnosno oštećenje koje se javljaju pri slabijem protoku krvi, što se nje tiče, javljaju se upravo na negdje od 4000 Hz. I jedno treće objašnjenje jeste da mešavina stvari zvuka u radnoj sredini koja baš i nije najpotpunija, ali ne mora značiti da nije potpunosti tačno, da nije barem delimično tačno, da je mešavina zvuka uvijek negdje oko 4000 Hz. Ekstra auditivni efekti buke su prikazani na ovom slajdu, pa ona utiče na srčano-sudni, nervni sistem, vid, žlezde s unutrašnjim lučenjem, reproduktivni sistem, želudečno-crijevni trakt, promjene u krvnoj slici i biohemijskim parametrima krvi. Na putu do slušnog centra nervni impulsi dospijevaju do produžene moždine i tu stvari interaguju sa drugim centrima koje se nalaze u njoj. I iz tog razloga dolazi do poremećaja i ovih sistema. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci podrazumeva dakle redovne kontrole sluha osoba koje su izložene buci veće od 83 decibela. Ljudi koji rade pod povećanim rizikom, u slučaju rizik je u stvari povećan zbog izloženosti buci, odnosno intenzitetima koji su preko 85 decibela, u okviru svog redovnog periodičnog, odnosno prethodnog pregleda lekarskoga, koji mora da se vrši prema pravilniku o prethodnim periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih radnim mjestima sa povećanim rizikom, imaju posebne delove, pored dakle opšte dela pregleda i posebne delove koje se tiču izloženosti buci. I na kraju pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti iz 2019. godine koje definiše koja to oštećenja sluha možemo smatrati profesionalnim, odnosno gdje gubitak sluha možemo smatrati profesionalnim. Da bi oštećenje sluha nastalo kod osoba profesionalno izloženih buci moglo biti priznato kao profesionalno, ono mora da ispolji ovdje navedene kriterijume. Također potrebno je posjedovanje audiograma pri zapošljavanju takozvanog nultog audiograma. U slučaju da ne raspolažemo nultim audiogramom, smatra se da je čulo sluha kod te osobe bilo očuvano u momentu zapošljavanja i u tom smislu se poslodavac stavlja u podređeni položaj. Zahvaljujem se na pažnji i želim vam srećan rad.
što se tiče buke vibracije u okviru SNY projekta.